Sokongam baite kauba sahi nipumanga suraba kuki ama henglaptagi torbungda usoi hekpo chatpada maina singlaga siraga lerambadagi Ccpur torbungda ngarang irang thokre hari 2024 BJP na lengak pai khibasi vote huralaga oiramle niyam sumna election toramlabadi Modi gi mahut Rahul Gandhi na PM oirangbani haina Congress na phongdokre press media na hangba wahangi pakhum governor amadi lengak sina pidribasi democracy muthatuna dictator ge sasan tawre takpani haina ibobi na phongdokre kumja 2024 da BJP na lengak pai khibasi vote huralaga oiramle niyam sumna election pangthokpo oiramlabadi Narendra Modi gi mahut Rahul Gandhi na leba asige prime minister oirangbani haina MPCC gi President Kaisa Mega Chandana Pongdokre Wafama Singara Imphal Congress Babanda AICC gi miyang makhada Manipur Pradesh Congress Committee na senduna pangthokiba a special screening on press conference conduct by leader of opposition Rahul Gandhi regarding vote tip ki thoronga mari lena na phongdokibane thoramadu ko mari lena na paumi singa unabada mahana makhata na hai BJP na leba asdalenga he pairakpadagi constitution na pipa post institution commission sing rajniti gi khulai oina sijinarakpana India se hiram khudimakta maning halhalle haina phongdokladuna mahana makhata na hai election commission of India na Modi ga manaraga voter lakya lan hapsin ba form number 6 ki makhada voter kya hapsin ba thengnare hiram asigi matang da Rahul Gandhi na puthorакle 2024 ki parliament election da BJP na lana taramdrabadi Rahul Gandhi na PM oiramba yabane Karnataka ki Mahadevpura amasung Maharashtra ki election da nungthil da vote thadabagi masing khanghen hengatun thadakhibadu vote huranbagi thodokne nungthil gi pung manga dagi pung manga makhai phawbagi manungda mahausa gi manada moong da vote thadakhiba si singnaraduna Congress ki team amna Rahul Gandhi gi miyang makhata thijilakibane asiguma vote huranbagi thawong asi Manipur da su leidabra habagi singnaba leide area khana su khangbangam le haide loinana kumja 2022 da pangthokiba Manipur Assembly gi mikhal su vote huran ki habagi khudam phangle haina phongdokre Kaksing Block Congress Committee na su vote huran ba chokri thadu haiduna Kaksing Kaithel da Labour Party gi office da akan ba khongjang sangsen khre haide kumja 2022 da pangthokiba Manipur Legislative Assembly gi taranithoi suba mikhal da aran ba ki awtawduna vote huran ba gi thabak sing jathaki habagi khudam phangle haiduna BJP lenga lakpadagi asigum huran sinthi tawbagi thaba sima phang khudimakta leibagi phibam thengnare haina Congress President K Mega Chandrana BJP da onsenduna maral sirakre Kuki sing na indigenous amadi ancestral land haina lamdam sida panpham thokte haina tribal sawang na phongdorakre Kuki sing na kaidonungda indigenous amadi ancestral land haina lamdam sida panpham thokte haina NSCN GPRN ki member of collective leadership ki wangangloi tribal sawang na phongdokre All Naga Students Association Manipur amadi Chandel Naga CSO sing na pulaga pangthokiba humdraga mapan suba Naga Independence Day celebration ga mari lenana wafam sing asi tribal sawang na pawmi sing da phongdokibane Chandel district headquarters Labor Chandel Christian Village ki district sports complex da pangthokiba thoram sida NSCN GPRN ki member of collective leadership Punimau TS Thumpa Agnaga Makunga retired Major Zoni T Dilbung Kraibo Sawang UNC ki Vice President and Gonmei Pauzana singba kiana thoram sida sarugyakhe thoram sida naga gi tongan belup amadi mahiro singgi contingent singna sarugyaduna March pass pangthoke kraibo sawang makhata na haikebada Kuki singna Manipur da lakhibasi British na palingai matamda khuyek pina khiba Treaty of Yandabu gi matung dagine hariba thodok adude ngarang khakta thokiba thodok kumbane Kuki singna khundadaba singi khulpunamak naga gi lam ngaktane asigumba lam singsida makoina karigumba thaba ama tawge harabade lam mapu gi ayaba lawgadabane hanagi khul amaga amaga phaunaba lambi leibadu pakthok chawthoklaga makhoi ming ama thonba haibasi kaidonungda yaroidaba wafamni haina su phongdokhe Kangpokpi district ki manung chanba national highway da leiriba illegal structure sing takhaiga dawri haidi Kangpokpi district ki manung chanba national highway 02 Imphal Kohima lambi amadi national highway 37 Imphal Jiribam lambi da leiriba illegal structure sing takhaiba gi thabak satharagani haina Kangpokpi district ki deputy commissioner na thopa cherola mana phongdorakle cherola duna makhata na high district asigi manung chanba national highway 02 amadi national highway 37 lambi paring da leiriba miyam na ain gi wangmada lam khopsinduna mayum makai dukan sen atraga tongan ba structure ki amatam supagi amasung matam kharagi oina sadunu leiriba illegal structure sing thasigi konipan phawgi manungda mari leinaba miyoi singna masana khangna lokthoktrabade athuba matamda lenga ki maikaidagi tathopagi thabak chatharagani hairi lenga ki maikaidagi chatharakadoriba land eviction gi thaba asida mara leba miyam gi lam khopsinduna ain gi wangda thabak toriba miyoi singi mathakta chapchaba action lokhatpada natana illegal structure sing thugaibada sangba senfam sing hariba miyoi adudagi penalty oina su lenga na lokhatkani haina serols na makhatari
Lengaki leiriba departments coordination leina thabak taunaba governor na khangatkre governor Ajoy Kumar Balana chair logduna ngarang Raj Bhavan conference hall da governor and council gi mifam pangthokre Raj Bhavan gi conference hall da pangthokiba mifam adu da chief secretary Dr. Punit Kumar Goel secretary to the governor Tuan ba lengaki leiriba departments gi administrative secretary Kayan Saruk Yaduna pangthokiba mifam adu da department gi maroiba agenda sing puthokuna khanake khanabadu da maroina lebak miyam da telaba matang gi manung da lengak na paikhaliba development waki kanaba hiramda kupna khanane na ki haire governor Ajoy Kumar Balan hairiba mifam adu da lengak ki leiriba tuan ba department sing gi marakta transparent leina amaga gi marakta mateng pangna duna development work sing implement tauna na ba mifam adu da saruk yariba lengak ki makok thongba official sing da akan ba instruction pk mifam adu da saruk yariba lengak ki makok thongba official sing gi maikai de gi su ahing nungthil nai da tuan ba department sing na paikhaliba sakot thorang gi thabak thorong kya matam sana amadi transparent leina leibak miyam da kana ba phangan haina su governor Ajoy Kumar Balada thajaba pi ki haide Supreme Court की order na BJP की थवोंग सबक फाकले मियोई लाख होम फुमंगा की ममी कक्थत की बमरम पी गदबने हाइना ECI दा Supreme Court na खंगन खरे राष्ट्रीय जनता दल की लुसिंग तेजस्वी यादव ना ngarang BJP बिहार दा वोटर लिस्टिंग लौथोक नबा ECI का लौथु नबा अदु अनोबु order ना सबक फाकले हाय खरे Supreme Court ना बिहार की electoral roll की special intensive revision SIR की मतंग दा लौथोकिबा वोटर लाख होम फुमंगा की ममिंग अमदि मरम पी गदबने हाइना ECI दा तक खरे बिहार असेंबली opposition की leader su oiriba RJD की लुसिंगबा तेजस्वी यादव ना BJP अमसुंग मखोगी मिसंग सिंगना लौखलकपा फत्तबा सारोगी खोंगथांग अदुना मियामबु वोट थादा हंदना बहोनरंबा अदु सुप्रीम कोर्ट की order ना मफुंग फाहनखिद्रे हाइदे Indigenous people sing the arm license apply taunaba portal launch tawkhre Assam lengak na ngarang state adu da leiriba original inhabitants amasung Indian indigenous citizens sing na arm license apply torpa komna na ba portal am launch tawkhre state adu gi sensitive oiba mafam sing da leiba indigenous peoples yelhomi sing na arm license sing adu lawna na ba anoba web portal adu da apply tawba yagani haina thoram adu launch tawkhiba chief minister Hemanta Biswa Sarma na phongdokhre matik chaba citizens sing da license sing asi pi ga doribani khulai di yauro makoina lengak to tangdu leitaba phibam ama leinaba honabada mateng pigadoribani khongthang ase chief minister na religious amasung political ki wakalon jawdaba neutral oiba scheme amani hana phongdokhe Assam da yelhomi kaya ama sensitive oiba mafam singda tangdu leitana hingbak ngamdaba yauri asigama mafam sing asida law and order na athubada changsinba matam sangna sange maramaduna local sing aduna first responder oina mayok nabagi khudong saba phangadoribani hairi Terrorist sing ki mathakta chathakiba operation Sindur da charuk yakiba Manipuri Maitai Pangal community dagi squadron leader Rizwan Malik Pubara Sarkana ngarang pangthokiba Independence Day thoramda Bir Chakra ahum suba khwaidagi chawba wartime award piragani haina lauthokre Parliament wahang hangbagi tanja pi khidaba laibak thibani haina MP Bimol na phongdokre Parliament wahang hangbagi tanja pi khidaba laibak thibani haina Lok Sabha ke MP Dr. Angomcha Bimol akoijam na phongdokre wafam asi Manipuri Literary Society Imphal sendona laisram mutum singna iba mingau khanglakpada Banu Mukhi haina mingthonba novel ama Major Khulda leba Manipur Press Club da pangthokiba thoram da saruk yaba lakpada pawmi singna hangba wahang amagi pakhom da phongdokibani MP Bimol na hai Manipur da ojiba phiba masigi matang da miyam gi mahut sillaga parliament ta pukhat kadaba wafam amade miyam gi kholaw adu lauthok parliament me pham hangnaba gi tanjapi ki daba asimak laibak thibane business list da MP singna hangkiba question aduga sago naraga phongba MP gi ballot amalai ballot adu da ming yawraga question tawbada ming lauthokpa asimak laibak thibane thawong asidi leba asina nampu sapu sa thabagi mami chawna tai against tangang lakadaba wafam sing butumina lehanbagi phibam da lakli haike mahana makha taraduna parliament ta khanabagi tanjapi na Manipur ki bill kaya pass tawbagi thawong sathare Manipur ki wafam bulenga asina lumna lawdabagi mami chawna tare maha ki wahang kaktharlakpagi thawong ase handaka anirak sure mamang gi mifamda su gi matang da hangnaba pukhathiba wahang kaktharlakibane handaki wahang na haukiba kumja 2023 gi May 3 dagi horakiba lan asina maram oiraga langjen aduna relic camp ta changjafam lawtuna leiriba IDP singi karamba scheme paikhatle kari plan tawri habigi wahang pukhatkibane adabu wahang
ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯪꯕꯗ ꯈꯨꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯪꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯣꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ MP ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯤꯇꯔꯦꯔꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔ ꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯃꯊꯪꯁꯤꯟꯅ ꯆꯤꯞ ꯒꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ MP ꯕꯤꯃꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯦꯗꯥꯞ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯏ ꯂꯣꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯟꯚꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯜꯗ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯒꯤ ꯋꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯆꯪꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ECIꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ECIꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ECIꯅ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯚꯕꯟꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ MPCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ K ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ECIꯅ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯥꯒꯁꯠ 22ꯗ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯥꯒꯁꯠ 22ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯔꯦꯂꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ K ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯅꯤꯌꯝꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ECIꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯒꯤ ꯈꯔ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯚꯣꯠ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟ ꯆꯤꯟꯊꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯚꯣꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ECIꯅ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯪꯅꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯦꯟꯕꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ CCTV ꯐꯨꯇꯦꯖ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ 2024ꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯚꯣꯠ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯤꯁꯤꯡꯂꯛ ꯊꯥꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯅꯤꯌꯝꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟ ꯆꯤꯟꯊꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯐꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ K ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ CLP ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤ CWCꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯒꯥꯏꯈꯥꯉꯝ CLP ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ MPꯁꯤꯡ ex-MPꯁꯤꯡ ex-MLAꯁꯤꯡ MPCCꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯕꯤꯌꯔꯔ PCCꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯦꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ TS ꯃꯣꯏꯕꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯦꯕ꯭ꯔꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕ NSCNꯒꯤ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯥꯒꯁꯠ 13ꯗ 67 ꯁꯨꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯗꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ TS ꯃꯣꯏꯕꯥꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ 68 ꯁꯨꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯗꯦꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ TS ꯃꯣꯏꯕꯥꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ NSCNꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯒꯗꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯈꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯉꯁꯤ ꯆꯍꯤ 68 ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯅꯝꯊꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯠꯄꯤꯈꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯣ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟ ꯅꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨꯅ ꯅꯝꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯄꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯀꯣꯅꯤꯌꯥꯟ ꯑꯦꯛ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔꯁ ꯑꯦꯛ ꯑꯐꯁꯄꯥ 1958 ꯊꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯄꯨ ꯅꯝꯊꯗꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯈꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯔꯕꯁꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯥꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯗꯨ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨꯅ ꯈꯣꯡꯒꯥꯎꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ TS ꯃꯣꯏꯕꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯣ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯇꯣꯛ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯏꯟꯗꯣ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ PV ꯅꯔꯁꯤꯝꯍ ꯔꯥꯎꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯍꯧꯈꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1995ꯒꯤ ꯖꯨꯟ 12ꯗ ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇ NSCNꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯌꯥꯈꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1997ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 10
mangada NSCN amasung Government of India anigi marakta ceasefire agreement sign taunaduna sahi asimaki August amada principal kharagi makhada nakalanigi marakta wari sanaba haurakibani haidi thamnakiba principal sing adudi ahanbada condition thamdana wari sanaba ani subada principal da sanagadoriba wari asi khwaidagi awangba thakta haibadi Prime Minister gi thakta wari sanaba amadi ahum suba principal di nakalanigi oiba wari asi India na taba atopaleba amada sanaba haibasini nakalanigi marakta wari sanaba haurakpadagi mapalebakta nakalanigi marakta round chatu rom wari sanakre wari sanarapogi makha tarakpada kumja 2002 gi July 13 da joint communique mifam Amsterdam da pangthoki amadi kumja 2015 gi August ahum da framework agreement sign taunaki framework agreement ta anti-terrorism gi marakta peaceful coexistence lainaba haina yanaki masimak Amsterdam da pangthoki ba joint communique adugi mahai amani agreement ani ase Indo-Naga political conflict ki political settlement ama puraknaba yamna chawba lambi ama yatpa haukibani haide Nagaland gi damak chathariba international campaign asibu international organization ki ana sagat pibadagi government of India amasung association anigi marakta ceasefire agreement sign taunaduna Nagaland gi marakta wari sanaba horakibani piba masi yoroknaba honabada society for threatened people international peoples unrepresented nation and peoples organization amasung atopa aretna laukiba thodang ikai khumna nei loinana NSCN kumja 1993 gi January 2023 da UNPO gi member ama oiki human rights amasung self determination of nation and people hadiba institution asibu saugatliba ekhoi gi Nagaland national flag leijari masigidama ekhoina sauk thoksaba po i haidi